اخيرا الواحد صحي من النوم. ايه ده النهارده عيد ميلاد ماما. النهارده 18/6. يا نهار ابيض. يا سلمى يا سلمى، في ايه يا جميله؟ في ايه جميله؟ فوقي بسرعه واصحي من النوم كده. يا بنتي مالك بتزعقي ليه؟ ما تقولي بقى النهارده عيد ميلاد ماما. انتي متخيله احنا ازاي نسينا حاجه زي كده؟ يا نهار ابيض، انتي بتهزري بجد؟ احنا ولا اشترينا هديه ولا تورته ولا عملنا اي حاجه. طب وبعدين الحل هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه، بس احنا لازم نطلع دلوقتي حالا نروح نخلص كل الحاجات دي. طب وماما ترضى ان احنا نطلع؟ مش عارفه، بس لو حتى فكرنا نطلع دلوقتي هي هتكتشف كل حاجه. ايوه صح، بس برضه لو ما عملنالهاش حاجه هتزعل قوي مننا. احنا كل سنه بنعمل لها بنجيب لها هديه ونعمل لها تورته. بصي انا جاتلي فكره. قولي بسرعه. احنا ممكن نقول لماما ان احنا طالعين نشتري اي حاجه لينا، ميك اب مثلا، اي حاجه من الحاجات دي. طب وتفتكري هي هترضى؟ عشان الوقت دلوقتي اتاخر. متهيالي عادي هتوافق، يعني مش هتقول لا. قبل كده فاكره ان احنا خرجنا في نفس الوقت ده. طيب تعالي نعمل محاوله. طيب لا ان شاء الله هتوافق، ما تخافيش. ماما ماما ماما. ايوه يا جميله، في ايه؟ ماما احنا كنا عايزين نطلب بس منك طلب. قولوا وخلصوني. ينفع نطلع؟ لا تطلعوا ايه؟ خلاص الوقت عدى كده. لا يا ماما، ايه اللي وقت عدى؟ مفيش حاجه اسمها وقت عدى، ان احنا لسه في النهار اهو. يا بنتي لا، احنا خلاص داخلين على المغرب. يا ماما هنروح مشوار بسرعه ونيجي. طيب عايزين تروحوا مشوار فين؟ هنروح نشتري شويه ميك اب وحاجات كده. انتوا مش لسه شاريين من قريب ميك اب؟ انتوا مش بتزهقوا ولا ايه؟ بليز يا ماما عشان خاطري اخر مره. يو بقى. طب ولو باباكوا جه اقول له ايه؟ قولي له خرجنا رحنا نشتري شويه حاجات او نشتري حاجه حلوه كده يعني. طيب ماشي، دي اخر مره تطلعوا فيها في الوقت ده. شكرا يا ماما. عايزه حاجه يا ماما؟ لا عايزه سلامتكم بس ما تتاخروش. ماشي يا ماما، حاضر على طول. الحمد لله يا رب. يلا بقى بسرعه يلا. ماشي، طب انتي عارفه احنا هنشتري ايه بالظبط؟ هنشتري لها هديه حلوه كده وهنشتري لها تورته. طيب ماشي، يلا بينا. يلا الحمد لله احنا كده خلصنا شراء الهدايا، ودي كانت اكتر حاجه بتاخد وقت. الحمد لله خلصنا بسرعه. تعالي بقى يلا نشوف تورتايه كده شكلها حلو. ايه ده؟ الله، بصي دي حلوه، دي اللي عليها كريز. ماشي. وبصي في واحده تانية هناك حلوه قوي. طب ايه رايك نجيب لها 2؟ طب مش كتير شويه؟ هي المفروض بتبقى تورتايه واحده. لا عادي عشان تفرح هنجيب لها 2. خلاص ماشي. طب ايه، في حاجه تانية هنشتريها؟ لا خلاص انا بقول كده كفايه، ده هتزعق لنا اصلا ان احنا جايبين تورتتين. طيب خلاص ماشي. يلا بقى تعالي بالراحه كده عشان ما تاخدش بالها. طيب ماشي، استني كده بس اسمع صوتها اشوفها قريبه او لا. انا سامعه صوتها لسه، شكلها في الصاله. طب بصي احنا نستنى شويه كده لحد ما تطلع فوق، وبعدين ندخل نرص الحاجه عشان ما تاخدش بالها. طيب ماشي. يلا انا بقول ندخل بقى، هي اكيد طلعت خلاص. طب ماشي بس بصي كويس. الحمد لله طلعت. تعالي يلا بقى بسرعه نرص الحاجه. نحط الهديه دي كده هنا، حطي دي كمان. شيلي الحاجات اللي على الترابيزه دي بقى عشان نرص التورته عدل. الله، بصي شكلها تحفه ازاي. شكلها بقى تحفه جدا. ماما يا ماما تعالي بسرعه على الصاله. ايوه يا بنات جايه. يا ماما يلا تعالي بسرعه بقى. جايه اهو، في ايه؟ ايه عايزين ايه؟ ايه ده؟ الله، بجد يا بنات انا افتكرت ان انتوا نسيتوني. بجد بحبكوا قوي. كل سنه وانتي طيبه يا ماما، كل سنه وانتي طيبه يا ماما. ازاي يعني ننساكي؟
لا بجد بجد، انا لما لقيت اليوم عدى كده انا قلت خلاص انتوا نسيتوني. بجد متشكره قوي، متعرفوش انتوا فرحتوني قد ايه. طب بس ليه كل ده يا بنات؟ كده جبتوا الكيكات دي كلها والهدايا، لا كتير. ليه ما مفيش حاجه تكتر عليكي؟ دي اقل حاجه نقدمها لك على اللي انتي بتعمليه عشاننا. بجد شكرا جدا. بس لحقتوا تخلصوا كل ده امتى؟ ده احنا بصي يا ماما كنا بنحاول نجري ونخلص كل حاجه بسرعه عشان ما تقوليش ان احنا اتاخرنا. طب استنوا بقى ما ادوق الكيكه. الله طعمها تحفه، جبتوها منين دي؟ ده في يا ماما حته محل فتح هنا قريب تحفه. طب يلا كلوا انتوا كمان بقى. تحفه خالص، تحفه بجد. بجد شكرا يا بنات، انا مش عارفه اقول لكم ايه، انا مبسوطه قوي قوي قوي. يا ماما بجد ده احنا اللي مبسوطين ان انتي في حياتنا. طيب ماشي، خدوا يلا بقى اخوكوا الصغير عشان اتفرج على الهدايا. هاتيه يا ماما. الله تحفه تحفه بجد. لا لا لا، انا كده بصوا بقى، يعني انا كنت متعصبه عشان انتوا خارجين